Go amogetswe letsholo la ngwaga le ngwaga la malalatsi a le 16 la go nna kgatlhanong le tshotlakako ya bong le bana mme dikgwetlo tsa basadi e le karolo ya tiragalo ya monongwaga. Basadi ba le magolo bao e leng beng ba dikgwebo go ralala naga ba ne ba bontsha dikuno le ditirelo tsa bone. Ba dumela gore fa basadi ba le bantsi ba ka matlafadiwa mo mererong ya ikonomi, seno se tla fokotsa dikgwetlo tsa loago di tshwana le tirisodikgoka ya bong. We believe that if women are financially independent and economically independent, they will have a voice. Basadi bano ba dirisitse tšhono ya Expo go ikgokaganya le ba bangwe. Naga e gopotswa gore basadi ba ba dira palo gotlhe ya diperesente di feta 50 tsa basadi mo nageng. Fela ke diperesente di le 20 fela tsa bone tse di mo kgwebong. Puso e dumela gore kemedi eno e nnye ya basadi ba ba mo kgwebong e feteletsa tlhaelo ya tekatekano ya bong mo mererong ya ikonomi, mme seno se babakela mathata a tirisodikgoka. Besides that, women in this country fought for freedom. They should gain access into the economic well-being of this country. Re sa le fo go dirilwe boikuelo ja gore banna ba amogele basadi ba ba ikemetseng. Banna ba rotloediwa go bua ka ga kgatelelo ya bone mme e seng go dirisa dikgoka mo basading go samagana le seno. The men must not bottle up. We see a lot of men hanging themselves, committing suicide. Let's talk to the men. We know that we've got a number of systems that can help people. One, we are here to say we are sorry. We admit, Uti, we stuffed it, we messed it up. Number two, we are here to say what now is the way forward. Because gender-based violence cannot only necessarily talk about violence against women. There is a lot of material and research showing that you also as women have also violated men. Letsholo leo le tlile go tsepamisa mogopolo mo mananeng a le mmalwa go dira tsiboso ya ntwa kgatlhanong le tirisodikgoka ya bong mme le tla khutla Sedimonthole a le malatsi a le 10.